Эвестов Арулхан, 100 класс, 18 оскола. Эн өйдө. Кыраттан комуyor бома, санагын төре осума. Тоқтан дытоллору билиме, каанды соргунун санныма. Аргыстах айынтан саллыма, кайтырым карастын турума. Олохор очуртан охтума, сүйөкөр болоргун умнума. Кыалга карыйыр күнүгө, энкыхын ыытта түхүмө. Быстаха албынна кийиме, дуагар бар ческен кехиме. Кайды түгенне эн өйдө. Үчү суу күнүтүн эн көрдө. Олохтон керетин сүймерде, сөптөгүн тутуан эн үрдө.